Bok, mama Medo, bok! Gle, mama Medo ima 2 crvene mašne na glavi. Jedna je velika kao slon, a druga je mala kao miš. Velika, mala. Veliki slon, mali miš. Veliko i malo je suprotno. A što znači suprotno i što su to suprotnosti? Suprotnosti su stvari koje su jako različite. Ako je nešto jako drugačije, kažemo da je to suprotno ili obrnuto. Na primjer, dan i noć su suprotnosti, jer po danu ima puno svjetla i sve vidimo, a po noći je mrak i ne vidimo ništa. Dan, noć, svjetlo, mrak, upali, ugasi, ima svjetlo, nema svjetlo. Svjetlo i mrak je suprotno. Dan i noć je suprotno. Idemo sada igrati igru dan, noć. Kada čujemo riječ dan, ustanemo. A kada čujemo riječ noć, čučnemo. Ali pazi, ako pogriješiš, igra je za tebe gotova. Ok? Ok. Dan, noć. Dan, noć. 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 Dan. O-o! Tata Medo je pogriješio, jer na riječ dan trebamo ustati, a ne čučnuti. Pa, tata Medo, ispadaš iz igre. Dan, noć. Dan, dan, noć. Dan, noć. Noć. Dan, noć. O-o! Mama Medo je pogriješila, jer na riječ noć trebamo čučnuti, a ne stajati. Pa, mama Medo, ispadaš iz igre. Bravo, mali Medo! Pobjedio si u igri dan-noć. Jej! Osim dana i noći, suprotnosti su i vruće i hladno, jer ih jako različito osjećamo svojim tijelom. Vruće mlijeko nas može ozlijediti i opasno je za usta, a hladno mlijeko nas ne može ozlijediti i nije opasno. Vruće, hladno. Vruća juha i hladan sladoled. Vruće ljeto i hladna zima. Vruće i hladno je suprotno. Idemo naučiti još suprotnosti. Sretan, tužan. Sretna mama Medo i tužan tata Medo. Sretan i tužan je suprotno. Visoko, nisko. Tata Medo je visok. Mali Medo je nizak. Ruke visoko. Ruke nisko. Visoko i nisko je suprotno. Široko i usko. Ruke široko. Ruke usko. Cesta je široka. Cesta je uska. Široko i usko je suprotno.
Otvori, zatvori. Otvori oči, zatvori oči. Otvori vrata, zatvori vrata. Otvori i zatvori je suprotno. Dugačko i kratko. Zmija je dugačka. Gusjenica je kratka. Dugačko i kratko je suprotno. Idemo igrati igru suprotnosti. Pogledajmo sličicu, a onda ćemo pronaći njenu suprotnost među ostalim sličicama. Sretno sunce i svijetli dan. Koja je suprotnost od sretnog sunca i svjetlog dana? Da, tužan mjesec i mračna noć. Bravo! Visoka žirafa ima dugačak vrat. Koja je suprotnost od visoke žirafe i dugačkog vrata? Da, niska kornjača s kratkim vratom. Super! Koje još suprotnosti možemo naučiti? Unutra, van. Lopta je unutra. Lopta je vani. Unutra i vani je suprotno. Gore, dolje. Lopta ide gore. Lopta ide dolje. Gore i dolje je suprotno. Iznad, ispod. Lopta je iznad. Lopta je ispod. Iznad i ispod je suprotno. Ispred, iza. Lopta je ispred. Lopta je iza. Ispred i iza je suprotno. Blizu, daleko. Ljuljačka je blizu. Ljuljačka je daleko. Blizu i daleko je suprotno. Koliko lopti je iznad ili na stolu? 1, 2. 2 lopte su na stolu. Koliko lopti je ispod stola? 1, 2, 3. 3 lopte su ispod stola. Koliko lopti je blizu, a koliko lopti je daleko? Blizu je samo 1 lopta, a daleko su 1, 2, 3, 4, 5 lopti. Bravo! Novo, staro. Novi auto, stari auto. Novo i staro je suprotno. Brzo, sporo. Brzi auto, spori auto. Brzo i sporo je suprotno. Čisto, prljavo. Čisti auto, prljavi auto. Čisto i prljavo je suprotno. Mokro, suho. Mokra krpa, suha krpa. Mokro i suho je suprotno.
Koji auto je brz? Da, crveni auto je brz. Koji auto je čist? Da, plavi auto je čist. Koji tobogan je mokar? Da, žuti tobogan je mokar i na njemu se nećemo spuštati dok ne bude suh. Bravo! Naučili smo što su suprotnosti. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa!